Ni umunyamakuru Scovia, umunyamakuru ukomeye cyane mu by'ukuri ukora inkuru zigiye zitandukanye. Uwo munyamakuru Scovia yongeye kugaruka kuri saga ya Yago, arongera arayisobanura neza, agira ati iyi showbiz yanyu ntabwo yakagombye kuba irimo ibintu bimeze nk'ibi ngibi turi kubona sahizi uyu munsi. Kuba yego mukora showbiz, ninde wabwiye ko showbiz ari ukutagira ubuzima bw'umuntu muba? Byaba bitagize icyaha cyangwa bitagize iki, dukeneye ibwiriza rya minisiteri y'umuryango. Narakariye Yago, hari ikintu arimo akora kibi, harazamo n'ingengabitekerezo ishobora no kuza ikamanuka ikagwa kuri jenoside. Yago ndamugira inama nk'umuntu mukuru, arataka bano basore n'inkumi n'abagabo n'abagore ku byo bapfuye, azana ababyeyi babo muri iyi nkuru kubera iki? Mu mutwe we nakuremo jenoside yakorewe abatutsi, akuremo icyaha cyitwa jenoside, akuremo icyaha cyitwa ubwoko. Ubusa bwabo buno bwabo barimo gutera hejuru, n'ubutsina bwabo ntazi ubwoko bashyize imusozi kazi yabo. Hano ikintu cyatangiye mucyita showbiz kimaze kubumara n'uburozi. Uzi ikintu gitangaje? Ribiri ku mugonero. Ati ibi bintu byaje kugera kure bikazamo n'amoko, reka iyi showbiz yanyu mugire ukundi kuntu muyihindura, cyangwa leta igira ubundi buryo yabakeburamo, ariko mubashe gukora ibintu bizima. Uyu munyamakuru rero yaje gukebura, ni nko kubakubita agashyi kubona umunyamakuru ukomeye nk'uriya, umunyamakuru urenze nk'uyu nguyu kugira ngo aze yigishe abanyamakuru bagenzi be umurongo wo kunyura. Urumva ni ibintu bitoroshye, kubera ko uyu muhanzi Yago akaba n'umunyamakuru, n'aba bose bari kugira ni abanyamakuru bose bigiye itangazamakuru. Ntabwo wavuga ngo kereka ba Jihadi n'abandi, ariko Yago, Murungisabe, Irene ni abantu bize ibintu bijyanye n'itangazamakuru. Iyo ubona bari gupfa ibintu nka biriya bagashyirana hanze ubwambure bwabo, bakazanamo n'ibintu bijyanye n'amoko, aho ngaho niho Scovia yaje agaca akarongo.